Kaj pa puške, gospod? Zakaj pa to? A je tle mogoče kdaj, ker sem bil nevaren? Jaz pa tega res ne razumem zdaj, zakaj pa to? Zadnjič ste zaterali mlade, no. Mislim, kaj vam je, ali ste vi normalni, no? Zdaj ste pa kva, kaj s puškami hodili ali kaj? A misliš, da se človek, jaz sem novinar, a se človek tle lagodno počuti ob tej puški? A si videl kdaj tle koga nevaranga? A si videl kdaj koga nevaranga tle?